bir tegeş. Sodan nandı jaydım, жалгыз özüm koy endi. Ballarım bäri jumuşda, demisi bilmeydi onday. Sonra keş bakkanca bitsin diye böyle cantılap sıyır gelip. Sonunda niye canıma zor götürsün? Sol suyurdun ben sağ ol cındı bana otur. Cevap tutsun. Sen bırakıp cüverbeyi. Sonra yani pelmen casavatım tura pelmenin mente. Mente koy. Nerede o? Sonra gönüyen de onu çağında kuyup oturacağız. Ey kara kazan bak dev kara kazan. Soğan kaynattı vaktimde soğan sağlı. İyisi burkuravatır endi. Aybet koy yet. İyisi burkurap çıkıvatır. Keşke yakın bular kendi yezevürüp. Nancar kopuk etken o. Sodan serpip tamarca bakın. Kele salıp kazanğa karap oy bir jaksın tamaktın iyisi dep. Oy ben tatemin o ne dedi? Ey pelmence sak. Pelmence sak koydum dedim oy var. Sonda da soy var dedi. Nancar kıp siyahtı oldu koy o diyetim. Kardeş dedi ki. Oy ben tatemin serpip koymaydı koy. Hadi pelmence sasa. Bir toyamız dep. Bu atıp ağıyla bir tegeş ne jasağım katlet. Kim jeydi. Tügöl jebagam go. İş oldu. Sarmayga qowurdu go. Tapulonda Sayırga mayga. Onu tamak sarmaga jasaymiz koy. Önünkü azayıp et koy. Tatim barattan, agarottan çukulap karçıkımdan demden de karçık alıp gelip. Onu sol toğandan juup tazalap gelip. Men жаңа katletni jasayım da, mınanday qilib bitip netpeymin жаңағы. Ада қарақты жылтып тәтемнің ауырған жерінде жағасың. Oy, majjaq batır. Arastanan der жақсы ekti. Sodan ananday qaynap may çizgilip turadi ғой, сол кезде. Сөйтіп домалатып тастай беріп жаңағы тепсиели сияқты мынандай. Сонан кейін жаңа өзі быж еткен кезде жаңа буымен жауып қоясың да. Соны сүзіп алып жаңағы оны качкөн сөйтіп salamız canım. Sonra karçıkımız mınanday bir tegeş, katletimiz bir tegeş. Sonra sırtta bir... Sarmay. Ya, Havla çöpte жүрміз ғой. Sap-sarı bular karçıkımdan da süt atam kelip aytadı ғой. Ойбай, мынаны кім жейді бағила ау, жаным, мынаны кім жейді десе. Әбден уже дастарханнан тұрғаннан кейін жоқ қой арасы. Қалмаған. Онда енді ұсақ балалар бәрі бар ғой қасымызда. Бәріміз өз далада ойнайды. Erken ballar tügöl Бала чаға. Кішкентай балалардың өзі жүгіріп жүріп. Тамақ. Үлкөнінен жақсы ет жүргізді. Онда мынандай тәрелке жоқ, нетпейміз жаңағы. Үлкен осындай ет табақпен, ан жаққа бір табақ, мына жаққа бір табақ қоя саламыз.